Ulay. Thangnai bisiwo je Tipra idol season 1 choli pro Rupesh Debbarma applying je manmani amono moni first prize rok ikomo first prize scooty bin nogo songjak bo use khai ko bo salo yakho akon bole nogo skuri ba no haino chobui tongo ta bole pori tongo ba kolkata bo kemoni amono bu scooty Repsol company da Repsol ni angbo boron ang jajago bini khorang bo puila aro audition napro okilla sokring holo min belai boni khorang belai khatok ang bono paini hene manso mani kubui nung khamuk thang ebo mo bini babu mo ke boni trophy first prize ni trophy man mani Tipra idol 2023 season 1 ni trophy omke bini rang 1 lakh winner 1 lakh only bo amum arang ma kes man ko man kata motik lai mas ne kesa tong bini gitar ke bini gitar bo Mankha scooty tai rang 1 lakh tai gitar Mankha bo sinunta khuk Rupesh Debbarma Tipra idol season 1 ni je winner kaplai na hambai taibo next season 2 ni bagai ready tongmai di jotono hambai